Asini ni kan thingsaw mun he kem he Khumring Baptist Fellowship thung thingsaw ning pastor hin challa kel thingnoru idune ki amka pastor usal chan manam pa ka kem he ka thingsa intino antha ki kem thung he Khumring Baptist Fellowship te member sa thing kan chimona Osa heno pansapa kaneng yang thai pis hen yu thu Khumring Baptist Fellowship he kem thung I tung registration he mit ta kha ko ton si no amosara ru in thung bu thu kem thung tong tong he som akhe ham ka hening makivele iwa he ni pili wasin tu som panga antha ki kem hete da wonu na ru dawa thingna chisi ibangsa ki ro ro pansapa kaneng he pantang na kana phasa thung hin ti them thang thang ka bang pasal thung hin ti ka phan na pa hin to philon he ka kar hin piri he kapsa hin si atung thun ti li do hin ki no san nam he piri kem thung he ina king samaj hin kari thung he san pang he li he piri yam ka ama ki the bedroom kitchen maki house ina athe pantang na hin so kem thung he itung phasa hin no wan sum sre thi sai he ning sung isu sar hold and but linear ko yo sa he ne ma phan sa ka ne kayan hen dara mi thing du like ki kana pha thung hin he kning hin tung sa pa nu ka sarakal thin kawan sum hin he amali lu he am tol sa the ke ma tung na hin sin de he decision am ka long manam pa ka amanen sa intino thank you manam pa ka ung thuyan kan no